Maya payabak po kaya kongan. Suta na po kayang ka-28 ning karaniwang panahon. Yabe tala po kaniting banal kapag masusyan ding makatuking kaya duanan. Para king kapasalamatan daring pamilya ng Resurrection, pamilya ng Sardas and Luz Medina, Rosario Castro, pamilya ng Ron and Tecio Campo, pamilya ng Paul and Chiqui Velarde, pamilya ng Pat and Mai Pingol, pamilya ng Ralph and Mia Calma, Soberano at Salamat Family, pamilya ng Jane Raimundo. Para king ligtas sa pamaglakbe ng Chris Tiria, Edna Capulong. Para king special intenciones daring makatuki, Maria Alicia Salenga, Mary Manette Pineda, Paldeng Family, Mariel Miranda, Joselito Garcia, Jerwin Yulyegue, Dick Galang, Ella Gomez, Rolly and Eder Nicdaw, Roelyn Ann Nicdaw, Derek and Flor Sanchez and Family, Onofre de Villanueva, Raylin Morales, Res Christian de Guzman, Janet Dison, Noemi Lusong, Charles Nino Rivera. Para king malaguang kapaldanan at kaligtasan daring makatuki, among Raul de los Santos, Remio Pangan, Mario Pasion, Sor Benita Reyes, Melissa Villanueva, Perry Deirit, Eleanor Ventura, Walter and Irene Autencio, Nida Villanueva, Josie Palafox, Emeline and Takaw Inoue, Danny Madrid Sr., Hiroshi Shinohara, Selvina Larioque, Sino David, Miguel Victor Noel, Mr. and Mrs. Roberto Resurrection, Edna Capulong, Ana Marie Dison, Philip Bautista, at ding sa blatang kapatid amasakit. Para king pamanantabi at proteksyon ng banal espiritu karing pamilyara ni Ani Rason at pamilya ng Antonio at Josepina Guevara. Para king alananggang kapanawan at daring kapatid tamong mayango na biye di Manuel, Teresita, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David, Nelson Karma, Mariano Campo, Merla Mangalos, Amado de Mata, Siriaco and Rodolfo Toledano, Victoria Pamintuan, Jose Perla and Trina Yason, Benedicto Tapia, Emiliano and Nieves Sablan, Felicidad Reyes, Kimberly de Guzman, Gloria Malig, Joaquin Christopher Balbido, Aurea Castillo, Cesar Samson, Juanito Cruz, Ponciano Pineda, Mario Ausen, Wilfredo Flores, Lita Nicdaw, Wilma Hirao, Marisol and P. Manalo, at ding sablan kapatad tamong ding sablang kaladwa king purgatorio at detang alanang makaga nakapakarela. At makanyan mo naman para king kaligtasan ding balang metong kekatamo laban king COVID-19 at king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong may apektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa tamong kapatad tamong mituran kaniting pandemya at para king kaligtasan daring kekatamong frontliners. Si Claude Tapo at pangadyan tayong Horacio Imperata. King lagyo ningig pa, pongking anak, pongking Espiritu Santo. Amen. O mapamakalulu, ampong mapagmalasakit tigpami. Aminan mi lo ring kasalanan mi, at mapagkumbaba kaming lalapit keko. Ban manakit kapatawaran, ampong biye. Lalapit kami keko, kaniting masipit na pamangailangan mi. Adwan mi keko, ingkambilan na tingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami, at may kamateda karing takalatao. Adwan mi ngan ngeni kaya kayong baliktan mo kaming mitmong lugod, at chat-chat mi kaya kami, ing makaulo mong kamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi, at palasukan mo ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi ngan tabayanan mo lo, ring taong mitutukan, manintun panulo kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat nga. Bendisyonan mo yung sablang pa magkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya,
king bansami. Ipanalangin milaring sablang lilingap karing misalunan. Bahan makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula Papa Bren, miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mila, retang miyawa na, pumayap na lasa ng malalagwa. Ingatan mo la, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanganggang kapainuan, detang miyaw na biye. Pagkala mo kay kaming grasya mo, kareting masakit na panahon. Bahan magobra kaming miyabi-yabi, para king ikakayap daring sabla, at ding makasawap kami kareting mangailangan at pakalulo. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, migyapyos kaming alang kasasangkulan kaniting krisis. Layon tayran na kami, king pamagbayong lubat kabanalan, itinganadwan mi, kapamilatan ng Kristong Ginoo. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos. E mo sa pasawili ingaklis mi, king kakulangan mi, nuni bagkus mo kaming ikapos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Birhen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Judas Tadeo, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsot, Santo Cristo del Perdon, king lagyoning ipa, pong anak, pong Espiritu Santo. Amen.
Lagyo naningig pa, amponing anak, amponing banal, ay Espiritu. Amen. Ing grasya, ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ning Diyos, at ing sala ning banal ay Espiritu, manatili kaya kayungan. At kaya ka ang timuri. At syutan ng yan, iking kadwa ng 18 Domingo ning karaniwan na panahon. Sisyan tala, rin kaya katamong kasalanan, matang maging karapat dapat magmasusi kaniting banal a misteryo. Magkumpisal ko, King Diyos, amayupayang tutu. at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, king isip amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapo ko, kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampong santo,
At kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos aginutang. Ing Diyos amayupayang tutu, pakaluluwa nakatamu, at King pangapatawad na rin kasalanan tamo'y dala nakatangan sa King Bie Alananga. Amen. Karing taong kaluguran, pupurian dak parangalan, dak paligayan, dak at sasamban dak kapupurian, parangalan, dak kapaligayan, dak at sasamban dak kapayapan, karing taong kayang kaluguran, pupurian dak kaparangalan, dak kapaligayan, dak sasamban dak kapupurian, dak parangalan, dak paligayan, dak at sasamban dak ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King matas abaanwa. Ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, ligaya King Diyos, King matas manalangin tamo. O Diyos, amalugod king tao at igparing kalulu, ing kasalanan, ngangat-ngatano rin kaya kaming puso, biye, at ing kaya kaming yato. Gustan mong itumpak nung Jesus, ay anak mo ring gamat na kaya kami, ban padalisaya na kami, at ibalik na kami kang sadyaming kaganapan. Gusta mong ingganakan at patawad, tagkila na kami, king kekeng kasakitan at kesyasan, karing sakit agigitis kaya kami, king kaplas ning kayalan kapanayan. Gustan mong tumpak no ring gamat na kaya kami karing kapatad mi at king yatuban, pakayapa na kami at iligtas. Ban makayi biyekeng papuri kaya ka, manggaman king alang angga. Amen. Makiramdam tamo,
karing amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king kadwarang libro ding ari. Inaaman, dinulong ya king ilog at miglungad yang 7 ukdo king Hordan. Antimo ing penabili na kayang Eliseo. At misubling pasibayo ing kayang laman, melinis antimo ing laman ning metong abingot. King pamagbalik na kang Eliseo, kambering sablang mamantabe kaya, melawis siya kilubbale at king arapan ng Eliseo, nga nang migsalita. Ngini ko akilala king alang aliwang Diyos, king mabilog ayato, nunemu ing Diyos ning Israel. Ngini, tanggap ko sanang metong aregalo kining kekong talasuyo. Dapot, Eliseo, nga nang mekibat. Nung makananuyang mabye ing ginong kakong susuyuan, makanyang kung tanggap nanuman. Inaaman, pamilitaning tanggap. Dapot, tinanggiya Eliseo. Inaaman nga nang sinabi kaniti, antinaning eko bisa, paintulod yukening kekong talasuyo, ing mipagkaluban niyang gabun, aagyurang idala, ring adwang asno. Uling ing kekong talasuyo, kapilan man, ene malyaring mampang ayin adurulukan o kaya nanumang sakripisyo king aliwang Diyos nunemo king Ginoo. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalit apakibat impakibat tamo, ing Ginoo pepakilala na karing bansa, ing magligtas ng upaya. Ing Ginoo pepakilala no karing bansa, ing magligtas ng upaya. Dalitanan niyang bayong dalit, ing Ginoo, uli ning makapagmulala ng depatan, king sarili ng kayupayan at kabanalan, ing tagumpe, kayang kimtan, Ing Ginoo pepakilala na karing bansa, ing magligtas ng upaya. pisyag ning Ginoo ing kayang tagumpe, ing kayang pamagligtas karing bansa, te pakilala ng tune, ing pangako no king balan ning Israel, eno kelingwan, karelo mitmuyang lugod, ampong katapatan. Ing Ginoo pepakilala na karing bansa, ing magligtas ng upaya. Ing tagumpe ning Diyos, ikit daring sablang tao ning yato. Dalit ko king Ginoo, uling masaya ko o meto yato. Purian me kambering dalit, at kulisak ning tula. Ing Ginoo pepakilala na karing bansa, ing magligtas ng upaya. Pamasang ibat, king kadwa ng sulat San Pablo, kang Timoteo. Ganakan me Yesu Kristo, asinubling mebye, at menibat king lahay ng Haring David.
Ya ing mayap a balitang panaral ko. Magkakasakit ko at makatanikala anting kriminal. Uling panaral ke ing mayap a balita. Dapot ing amano ning Diyos malyaring itanakala. Pibabatan ko ing sablang bage alang-alang karing pinili ning Diyos. Bangkam tanda naman ing kaligtasan amanibat kang Kristo Jesus. At ing ligayang alang kapupusan. Tutuya iting kasebian. Nung metetamo kayabe na. Mietamo naman kayabe na. Nung manatili tamong mibabata, makipaghari tamo naman kayabe na. Nung isakwil tayo, isakwil na katamo mo naman. Nung etamo tune tapat, manatili yang tapat. Uling ena asakwil ing sarili na. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Talakad tabu para parangalan ng may pabalita. Itangan po, pasalamatan niyo ing sablang mga palyari, uling itiya ing burining Diyos, ing pangayabeyo kang Kristo Jesus. Manatiliya kaya kayo At kaya ka antimurin. pamamasa king maya pabalita agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka o Ginoo. King pamaglakben ng Jesus papunta king Jerusalem, dinalan niya king anggana ning Samaria at ning Galilea. Inyang dinatangya king meto nga baryo. Sa lubungan dering apulong leproswan, tinok nang lang makarayong bagya at kinulait la kaya, Jesus, Ginoo, malunos ka kaya kami. Inyang ikit ng Jesus, sinabi na karela, lumakad kayo at pakit ko karing pari. Kabang dalan kinayapla. At inyang apansina na ning metong ing kinayapya, migbalik yang kukuli sa king kapurian king Diyos. Migsakabya king arapan ng Jesus at pepasalamat iya kaya. Ing taong iti metong yang Samaritano, nga nang kinut ng Jesus, elawari apulo ring kinayap, nuka rin laring siyam. Alawaring migbalik ban mo niya kapuryan king Diyos,
maliban mo kaniting dayuhan, at kaybat nga ng Jesus king Samaritano, talakad ka at makona ka, kinayap ka, ulining kasalpantayanan mo. Ing mayap ng balita, ning kaya katang kaligtasan. Kapurian kepa o Kristo. Kaya katamo ka nung Pilipino, nakalagwa ing pasalamat, nakalagwa ing maging grateful na yung ating manyambut, pwede nga pasalamat. Potanging metong ngay artista, manyambut ya, best actor, best actress, nga nakanita king speech na thank you, Famas, thank you, Direk. Potanging meto nga beauty contestant, menyambut yang binibining St. Jude. Nga nakanita king speech na I would like to thank the Board of Judges, my glamorous team. Potanging meto nga tatagal, menyambut yang konsyal nga nakanita. Salamat po kaya kayungan, king kaya kayong tiwala. Agyang memyeyang siya 500. Potang gigrit da katamu, nakatakalagwang pasalamat. Bala mo metong niyang default answer, apakibat tamu ing pasalamat. Potang igrit da kang happy birthday. Bala mo default answer niya mo, thank you nga mo nga gadagat. Potang i-congrats da ka for passing the board exam o uling bayu kang kasal, thank you nga mo. Agyang at our saddest moment, at our lowest point, itang potang magluksa tamo, napamurin kalagwa kaya kataming maging grateful, potang condolence, nga rakeka, thank you, nga mo pamurin. Tingkang tinggap, atin lang binye, thank you, nga tamo. Atin lang favor, agyawa keka, thank you, nga tamo. Pasalamat. Uling, that's the way to be polite kanu. That is the way to be courteous kanu. To show manners. King kakatang ebanghelyo ngeni. Ing metong karing Apolong lepros, waning Samaritano, inya nga pansin na kinayap ya, migbalik ya, pupuri king Diyos, migsakab ya arapan ng Jesus, pasalamat ya kaya. Eya kanu tungkol king pami pasalamat. Eya kanu tungkol king pami pasalamat. Ing ebanghelyo, it's not just about gratitude. Migit pa king pami pasalamat tungkol ya kanu king itangamanwanan ning Ginoo king katatawlyaning ebanghelyo kasalpantayanan. Ing Samaritano, inya pasalamat ya, emo ban maging courteous ya. Emo ban maging polite ya. Emo ban maging good manners ya. Ing kanong pamiyaliwa na ning Samaritano karing kayabe ng siyam alepros wan uling pasalamat ya. Sabi da ring aliwang teologya ning teoryada, pasalamat la naman kanureng siyam. O neng ti paranday ngotos na ning Ginoo nga na munta ko karing pari. Pakit you na malinis na kayo. Ing kanong pamiyaliwa na aliwang pamagpasalamat, ing kasalpantayanan na. Kalupa na po inyang Domingo, ketang sinabi ko, ating kanong migit amilyari, kening Samaritano, maliban keng meyuluya. Migit keng meyuluya, ing pansin na, ing akakit na, ing male na, miragdagan, merakal, meging yang lalong mapagpahalaga, appreciative, cherishing, treasuring, nya pining thank you na eya gratitude, no ne faith ya. Ing kanong mapagpasalamat, lagpas king tinggap, ingawos da kanita, kasalpantayanan, to be grateful beyond the gift, beyond the favor, beyond the benefit, is faith. Emo ing gift ing akakit na.
Emo ing gift ing paulagahan speaking of cherishing and appreciating, speaking of merakal male, merakal apapansin, merakal akakit, ating meto nga kantang akma, ing title na, What a Wonderful World. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying, watch them grow. They'll learn much more than I'll never know. And I think to myself, what a wonderful world. Karakal na apapansin, karakal na appreciate. Pota ka nung dakal ka akakit, akakit mo, pati ing lugod, ing kayapan, pati ing apong ginuking yato, at ingawas da kanita kasal pantayanan. Ing Samaritano, ikit na migit king pangayulo na, ikit na naman ing lugod, ing kayapan, agyang ing Diyos, kang Jesus, niya pinang peki ba't ng Jesus, kaya nga na sulong kinayap ka, uli ning kasal pantayanan mo. Malagwa ka nung pasalamat king nga pong Ginoo for the speedy recovery, for passing the board exam, for the gift of life. Pero eka no malagwang pasalamat, we are not readily grateful to people, to things. We readily thank the source which is God. We readily thank the gift of life, the gift of health, the gift of passing the exam. Pero we are not readily grateful to the giver. Only an appreciative person who sees more can readily thank the giver. We need also to thank the giver of the gift. Uli ka nung potang mamatawa di nga pong Ginoo, makanano, through a forgiving brother or sister. Pota ka nung sasawpi nga pong Ginoo, makanano, through a helpful business community. So, appreciate, cherish as many as you can. Not only the gift, not only the source, but anyone and anything that paved the way for the gift, and that is the giver. To thank God is gratitude. To thank God by thanking someone or something is faith. Talata. Sasalpantaya ko, King Diyos, ikpang mayupayan tuto. linalang king banwa at iyato, at kang Yesu-Kristong anak ng bugtong aginuta mo, pengagliking upaya ning banal ay Espiritu, bibayit kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinibaya ka ring mete, king katlong aldo, sinobliyang mebye, pepaitas siya banwa, makalukluk wananing Diyos, igpang mayupayang tutu. Ibat ka rin, magbalik kya naman keti, baan mo kum ka rin mabye, ampon menga mate. Sasalpantaya ko king banalaya Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak daring santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang miyering mete, at king bie alananga,
Amen. Amen. Manalangin tamo kingig pa, amalambat ng linugod kaya katamu, bayo taya pa, liguran, at mitimawa kaya katamu kapamilatan ng Yesu Kristo. Nga tamo ngening manalangin kaya ginu, papanatilyan mo ke king lugod mo. Ginoo, papanatilyan mo ke king lugod mo. Para king balayaning Diyos, ing Santa Iglesia, banging malugod tang Diyos, panwana ne, para king sablang binyena kay katamo, ing lugod ning Diyos, ing biyening Diyos, ing pamanantaben at sikanan ning Espiritu, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginu, papanitilyan mo ke king lugod mo. Para ka rin kay katang tengari, at ding hanggang meging mayap kay katamo, banig pangatsuban mo, panwana naman, at panatilyan king lugod na, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginu, papanatilyan mo ke king lugod mo. Para karing kaya katang kabalen, at yung kaya katang bansa, baring Diyos gawa na katamong mitmong kapasalamatan, karing minuna na kaya katamo, para king pibandyaning kultura, aama na ta karela, at king kasalpantayanan e paypayabot na kaya katamo, ipanalangin ta aking Ginoo. Ginu, papanatilyan mo ke king lugod mo. Para karing kalulu o daralang kasakitan king karelang katawan. Baning malinga pa Diyos, panwana naman, bahan king kapasalamatan king kayakatang tinggap, ipagdala tala king lugod, katimawan at kapayapan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginu, papanatilyan mo ke king lugod mo. Tanggapan na sana ng Diyos ing kapasalamatan daring Sarda San Luz Medina and family, Resurrection family, Rosario Castro, Ron and Teco Campo, Paul and Chicky Velande, Pat and Mai Pingol, Ralph and Mia Calma, ing pamilyang Soberano at pamilyang Salamat, Ati Jane Raymundo. Kambeda ring kare-kare lang ang pamilya, pagkalam na sana ng Diyos ing kapag nasandang safe travel, decrease, Tiria at Edna Kalupong. Pagkalam na siyang special intention dari Maria Alicia Salenga, Mary Manette Pineda, Paldeng family, Mariel Miranda, Joselito Garcia, Jerwin Uliege, Dick Galang, Ella Gomez, Rolly and Eder Nicdao, Rowelyn Ann Nicdao, Derek and Flor Sanchez and family, Onofre 30 Villanueva III, Ryan Nalin Morales, Renz Christian de Guzman, Jeanette Dison, Noemi Luzong, at Charles Nino Rivera. Pagkalam na sana ng Diyos kapag nasandang speedy recovery, good health, and healing dari among Raul de los Santos, Remilio Pangan, Mario Pasion, Sister Benita Reyes, Melissa Villanueva, Perry Deirit, Eleanor Ventura, Walter and Irene Autencio, Nida Villanueva, Josie Palafox, Emily Nentakaw Inobe, Dani Madrid Senior, Hiroshi Shinohara, Selvina Larioque, Sion David, Miguel Victor Noel, Mr. and Mrs. Ruperto Resurrection, Edna Kalupong, Ana Marie Dizon, at Philip Bautista. Para king pamanantabet protection ng Banalay Espiritu, king pamilya ng Ani Razon at king pamilya ng Antonio at Josefina Guevara at Yulino sana king Kayariana, ding Kaladuada, ring kapatid tang Miango Bie, Emmanuel Teresita at Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David Nelson Garma, Marian Ocampo, Merla Mangalus, Amado de Mata, Siriaco at Rodolfo Toledano, Victoria Pamintuan, Jose Perla and Trina Iazon, Benedicto Tapia, Emiliano at Nieves Zablan, Felicidad Reyes, Kimberly de Guzman, Gloria Malig, Joaquin Christopher Balbido, Aurea Castillo, Cesar Samson, Juanito Cruz, Ponciano Pineda, Mario de Ausen, Wilfredo Flores Lida, Nick Dao, Wilma Hira, Wati Mirasol at Fe Manalo. At ding sablang kaladwaking purgatorio at detang alang makaga nakakarela. Ipanalangin tamo mo naman ing kakatamong sari-sariling kaligtasan laban king COVID, ing kaligtasan daring kakatamong frontliners laban king COVID, ing malagwang kapaldanan daring sablang ating COVID kasalukuyan, at iuli na la naman sana king kayariana ding sablang
miyango biye uli na ning pandemic, ipanalangin ta king Ginu. Ginu, panatilyan mo ke, king lugod mo. Ngayon iadwan tamo yung sarili tamong kapagnasan. O malugod at Diyos, ang tinaning tinanggap keng alang bayad keka, alang bayad kami naman sang mirake, ban ditap mo man makapakiwangis keka at kingwangis ning anak mo, Yesu Kristong Ginumi. Amen. Manalangin kayo kapatad, baning kaya katamong dawon matanggap ya arapaning Diyos sigpang mayupayang tuto. Tanggapan niya sa ning Ginoo iting taom karinggamat mo. Ning kapuri at kaligay ning kayam lagyo, king kakatangin kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo. O paming miglalang, tanggapan mo, ing panalangin at ayin, ayang pangmiking kasal pantayanan at lugod. Mananuna sanang iting Eucharistia, yatad na kami king kekang ligaya. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing ginuman at iliyak kaya kayo, At keka ang timuri, iyat nayoring pusoyo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunapin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parat, yat numan ka rin, o igpa Diyos king alanangga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristo, ake kaming Ginoo. Kapamilatan ning kayang pangabait, mi bait keng pasibayo, king kayang pamaylasa,
mi kabus keking kasalanan. Kapamila taning pamanyubli ng mebye, mi bangon keking bie alang angga. King pamagbalik na king kekang ligaya, lungub kami king kayarian mo banwa. Kambering sablang koro, ding angeles ka rin banwa, daralit ming kekang ligaya, makiyabe kami nga lang tuknang, babye kapurian keka. At nga mingening kakanta. Ligaya, Hosana, Hosana, kakatas, kataasan. Hosana, Hosana, kakatas, kataasan. Nuwag ting darata, ingag yuning ginuon niya. Nuwag ting darata, ingag yuning ginuon niya. Hosana, kakatas, kataasan. Hosana, king kakatas, kataasan. Tunay kapin banaloyig pa, iking panibataning sablang kabanalan. Uli na nita pagparalampumi, pabanalan mo sana, dening ayin king espiritu mo. Ban para kaya kami, malyari lang katawan at daya ning ginuming Iyesu Kristo. Bayuya, midawon kusang lub, king pamaylas at kamatayan, king wane ing tinape at pepasalamat yakeka. Piraso ne, at binyene karing kayang disipulo nga na tanggapan ye iti ikongan at kanan ye. Itiing kanakong katawan amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat na ning apunan, king wane ing kalis. Pasibayo yang pepasalamat kaya ka binyene ing kalis, karing kayang disipulo nga na anggapan ye iti ikongan at minum ko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alang anggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sablang tao. Banketa, may patawaran la ring kasalanan. Laptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo ing misteryo ning kasalpantayanan. Gaganakan miyoyig pa, ing kamatayan at pamanyobli ng mebye ning anak mo. Darawon miya keka, iting tinape na ning bye at ing kalis ning kaligtasan.
layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kami, matang pangtalakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuwa mo, kingi kami ngan sanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami, anting metong ning banalay Espiritu. Ganakan me oyig paing Santa Iglesia mong makalaganap king metoyato, ban miganap yaking lugod. Kambening kaya kaming Papa, i Francisco, ning kaya kaming Obispo, i Florentino, at ding sablang pari. Ganakan mula naman, ding kapatid ming pepay nawa na, at manyanayang pangasubling bye, at ding sablang mayangon na king bye. Tanggapan mula sa aking maligaya mong arapan, lalong-lalo na ring miyango bye, apanalangin mi, kaniting misa. Pakalulwan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit, king bye alananggaban, kayabe ng Maria, ing Birhen, induning Diyos, kayabe ng San Jose, akayang esposo, kayabe ring apostol at ding sablang santo, at inupad king malmong kaboryan, king kekabana ning panahon. Puriyan, daka at paligayan, kapamilatan ng Eso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenaw at kaya igpang mayupayang tutu, kagumning banalay Espiritu. Pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Manalangin tamong mitmong kapanaligan at lugod kingig pa karing nga manong tiruna kaya katamo ning Ginoo. At ipatawad mo kami rin sa lamike ikaw anting pamamata uwag mi karing mikasalake kami emuke iba isawat king tukso nunde ikabus king maro. Ikabus mo kami o ginuking sablang maro, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Ban king kasaupaning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Gabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling keka ing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alananga. O ginuming Heso Kristo, asinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo.
mo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan. Nung lawan mo yung kasalpantayanin kaya kang iglesia. Pamayapan mempon bilugan, agpangking kaburian mo. Ikang mabibiyat, magari, manggaman king alananga. Amen. Kapayapanan ng Ginoo, manatiliya sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka ang timurin, Ipakit tamo ngeni, ing mikakametong tamo king kapayapan. Niyo'ing kordero na ning Diyos, niyo'ing milalako king kasalanan na ning yato, nuan laring mayayawus, king apuna na ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka. Dapat yagkas mo niya mo yung amano mo, pumayap na ako. Ing katawan ng Kristo, Amen.
Ini po yung kakatamong financial report for the month of September. Yung kakatamong pong lino ba pera, 356,723. At yung kakatamong gastos, 194,889.48. At yung mitagan, 161,833.52. Ibawas la po ang expenses for parish only 9,000. At yung pangmitatagan na 152,833.52 for the month of September. Dapat ating tamong pondo, inyang August, ating alagang 473,794.31. So all in all, for the month of September, ating tamong pondo, 627.83 centavos. Manalangin tamo. O lubos mayupayang igpa, ing katawan at daya ning kekanganak, pagkaluba na kesa ng dake king Biena, uling ginuya, manggaman king Alananga. Amen. Ing ginuman at tiliya kaya kayo, At kaya ka ang timuring, at bendisyon na kayo ning Diyos amayupayang tutu, ing igpa at ing anak, at ing banal ay Espiritu. Amen. Kaya katamong misa mi daon ne, umen ako king kapayapan ng Kristo. Amen. Salamat, King Diyos.